stop. Indijski konop non stop, marihuana. Zapelije mi drop non stop, non stop. Indijski konop non stop, marihuana. Zadnije mi job. Ajmo još po jednu. Ja častim. Jer Milunka spremila ove artije. Izvinite, da niste možda vidjeli... Nismo. Kako znate da niste kad niste čuli šta vas čovjek pita? Tako lepo što nismo. A da ti ipak prvo saslušaš čovjeka, a? Pa dobro, ajde, ali brzo, nešto smo u poslu. Da niste možda vidjeli jednog starca ovako u ljubičastom modelu, evo ovo mu je cipela. Šta mu vi dođete? Unuci. Koliko vas bre to ima? Šta bre kenjaš maturi, kaži lepo šta te čovjek pita. Polako, polako. Nije on video, ja sam video. I? Pa, zaustavio neki hladnjaču i otišao. Kako bre? Ustopirao hladnjaču i odvezao se. Šta je uradio? Baš je onako digo prst, a? Digo ili ne digo, on je otišao. I ti si to vidio svojim očima, to kad ustopira hladnjaču. Brate Kizo, meni se čini da nas ovi seljaci zajebavaju. Lepo ti predlažem da sedneš na ovu gajbu, popiješ jedno ladno pivo, gledaš lepo kako ću da ih izgledam ko stoku pa da vidiš kako će onda da pevaju. Lemi, brate, veruj mi da bih Molim. jako volao da gledam malo nasilja uživo, ali Molim. slušaj me, već smo debelo zasreli, Molim mora te, da palimo, nema, vajde da ih biješ. Molim te, Polazi, bre. bato, molim te. Polazi, bre. Po jednu vaspitnu, bato. Ajde, bre. Nije lepo to što lažeš. Sramota u tvojim godinama. Nije lepo smijati se tuđoj nesreći. Znaš? Dobi i ti. Dobi. Pa i treba, nije u redu da samo ja stradam. A ti si ga slagao, nisam ja. I ti si. Zato sam i dobio. Jesi. Ajmo još po jednu.